Nište! Jednu žogu dobiti! Tako je! Senad! Bravo, Gabriel! Bravo! Penal! Bravo, Laura, bravo, Repka! Skoči! Pejt! Senad! Bravo, Gabriel, bravo, Senad! Gapi! Bravo, Juka! Naš ovu, Gapi! Pa pogledaj, Marcel, pogledajte vas trojicu gore, pogledaj, mi dobijamo gol. Ajde, skoči, samo hrabro skok. V prvem polčasu smo se držali navodil trenerja in ga zasluženo dobili z 2-1. Zdrave! Naprej, bravo. Femo se, skoči. Bravo, ajde Gabriel! Idemo Gabriel, vidno taj! Ajde! Daj, ajde! Naprej žoga, naprej! Tu Zaja, ajde, staj tu! Ajde Marcel, evo ti je! Bravo, mali! Bravo, Juka! Prosto! Ne u noge! Eto je Gapi! V drugi polčas smo krenili potrpežljivo, zabili smo po nekih priložnostih prvi gol in potem smo s 3-1 varno pripeljali tekmo na koncu.